Pero HP Pak Padaye, desa kedakin rita manang kakur. Bisa kita lihat mukanya. Dan begitulah orang alim narekong kamelo nalawi nakutano kuside tau panrita video call minapake, dan itu Abu Bakar sudah buktikan 1000 tahun yang lalu. Matangangi makatok banay tay pasukan na kapung nagoraiwi makadayasa real jabal lari kalau kubulu dan didengarkan langsung jajeng kana HP na Abu Bakar ede na pake ko pa de na pake pulsa nasaba Abu Bakar sudah membuktikan itu secara kami na matandre sompai po mu pada komita ya ko de mu le pake ro la hinoko aga yero yawe ya kibano makadana itaka na itaka solli na itaka roko na itaka mabaca pate idi bana yaki makadana itaka pada kongka pada ya CCTV ta makada pada ko makadana itaka ro ya baniro Pak doang itu na pay lomoyang idale na te loko tawin na lomoya to ki pongala taala dale makom itu Pak doang to ko Pak doang dale tapau bamuy maka data pasilele dale na te puang makbatok puran kada sempuyang imana ngidale na te pun na silele nang katulolonga makanjala da Pak doang itu ko nabita tumino bismillahirrahmanirrahim na panino cica na patama na pakatalu na taggo na patungka sikiri itu ya kupuran niya maka dasi alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa na ino katalu sinatago napa si maka alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa sina ino yo pwede cica me yamba wah dega bismillahirrahmanirrahim guru tak Haji Abdul Rahman Ambodale di Mangkoso dua masigi non roi mak juma nasi juma alena makatok bako penrang alena to makatok bako maros murid nama nasi runtuk na pangewang kada kanja pakatok bana guru toko penrang nasa ngaja membelek nasi baka guru toko maros mampasilolongang ide na melo si runtuk loy mewe guru ta si runtuk makada dan itu pembuktiannya ada alena Dr. Aidi Syam itu muridnya guru ta makada idi pongona makatok bako maros to makada guru ta ya nak kadayar pulai penrang nang kaki ko penrang maka to na saya to mama ko murid na napa na poda maka daya kuya mu ita maka to baya to rewat ni artinya apa para ulama pun bisa diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala nareko memiliki kedekatan dengan Allah ia melo bahas nasaba ada kaitannya magi wala pangantara ya supaya tangga biasa ya betongan na aja na tapikiri ki makadamaga yaro peristiwa Isra Miraj nabi tay palalang nasaba secara ilmiah pun wad dinibuktikan makokoy ya kung kakaluarga talaw Makkah napa video call lansu yita rupan na kumay itu hanya sekian detik wad dinirita rupan kuma video call itawi na yaro HP Pak Padaye desa kadakin rita manang kakur. Bisa kita lihat mukanya dan begitulah orang alim narekong kamelo nalawi nakutano kuside tau panrita video call minapake, dan itu Abu Bakar sudah buktikan 1000 tahun yang lalu. Matangangi makatok banay tay pasukan na kapung nagoraiwi makadayasa real jabal lari kalau kubulu dan didengarkan langsung jajeng kana HP na Abu Bakar ede na pake ko pa de na pake pulsa nasaba Abu Bakar sudah membuktikan itu secara agama iya romelo nungkap tahu tapi angka hakikat salat yase melo kak sampaikan langsung saya ambil dari dewa wale alalangan na nabita langsung menre iya ro nabita Pak Bu pitu mematolangi nolah tapi angka guru ngang biasa wa guru ko guru ta senur masalah hikmana meraja Pak ya ko hikmana meraja menre na nabita patapulo rua ko cata ko buku catataku pure upake mak guru tasawuf ko guru ta patapulo rua tapi dia udah manangi yang jelasna iya ro nabi mapamulai nabi pamulangnya nabi Adam latu okko nabi Ibrahim iya ro langi enole menre nabita latu okko nabi Ibrahim napa mataru menre aga hikmah yang pertama maka dayaro sampajangnya Pak Bu nabi talansu tarimai mereka yang kali maka da nabi talansu tarimai tanpa perantara nasininna ibadah rilalanna agama ta ci di bawah sampai ci di bawang ibadah demetona wadi wakileki iya ko puasa wadi wakileki wadi lalu tolai waramparang namanya fidyah
Wat ditona tay suruh mapuasangi na rekoto malasa na tomate na dena sampa itutuki puasa anak ta mapuasangi namanya qada puasa anak mapuasangi tomaton. Iya ko haji na dena nirule menre makka nang kamudui waddi haji ngangi namanya badal haji. Waddi anak ta taw lengi suruh atau pembimbingi waddi. Iya tu haji na palalawang mi pong Allah Taala. Iya puasa na palalawang. Kemudian ia sakka wat ditane di wajah ya kongka anak tawajarang sakka pitarata asah. Namo tanya to matoy wajah ya anak nami tanggungan kongka di anak nakadaya pa wajarang itu tidak masalah. Tapi ia sampajange dena cocok maka daun matoni idi mbo onroni bola aja natas sampajang ya pemasampaja loro kadua patuju ke cidi dena cocok. Artinya apa? Apapun alasannya dena cocok nasaba ia agak gawe pakakasa untuk sifat bicara langsung si Bapuang Allah Ta'ala tanpa perwakilan. Itu hikmah utama maka damagi na nabita yoli langsung tarimay. Tapi paralu ita paha kenroy nabita na tarima sampajangnya. Iya paralu tak guru ya maka da kenroy na tarima nabita sampajangnya deno kolangi. Demetono kolangi. Na sinin na nabi o kumana milangi monro. Degaga nabi monro yase na langi. Nanya nabita Okoi sidratil muntaha monro lattu oko alam istawa nappa natarima sampajang. Naiya Nabi Ibrahim okoi langi mapitue monro. Nadena gaga pada Nabi Ibrahim cawe na si Bapuang Allah Ta'ala magi nama cawe na sabaang kedua keistimewaan na Ibrahim ibanding Nabi Musa. Iyaro Nabi Musa langit ka-6 minonroy tapi ya kokwi korange wa kallamallahu Musa taklima. Iya Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapuang Allah Ta'ala tanpa perantara sifat bicara langsung tapi oko milami langit ka-6 itaro alena denenre yase Ibrahim monro magi na mariase Ibrahim iya Nabi Ibrahim pak demi matto na monro mo ko tumasikiri nasa nga magi wasara na pong Allah Ta'ala. Nasa de kape musangi maka da lawa di kalau bantu maka da kami bantu nga nasang angin law do mo kolori pong Allah Ta'ala iya matoro yang inge si babosie iya nale napakuasa pong Allah Ta'ala matoro yang inge si babosie iya komil law do kalau paturung ibosie law papole ang inge lutuma nang iya tua juwe supaya dena tunu ko napat de iya tua pie maka de Nabi Ibrahim iya ko pong Allah Ta'ala mo memonroy aja no pake ko apa namu ya misatoy bini ko ya langsung daripada ko pandas rasa itu Nabi Ibrahim betungan naga iya ro Nabi Ibrahim ibadana tidak mau pakai perantara langsung po Allah Ta'ala iya to na sitongan na hakika na sampajange we magi Nabi na yase na Nabi Ibrahim nonroy wattu na natarima sampajange betungan na onron na umma na Nabi ta yase na Ibrahim yase ki magi na yase ang kapakaka sa nalengi pong Allah Ta'ala ibadah sampajang yan na to ampay pabu de tu gaga jama-jamang o kilalan na lino na rekotome makachiyo ko sunana na bita de gaga sampajan meki joka sampaja sunna musafir ang kami pile sampaja sunna istihara sana ang kayilaw sampaja sunna haja sana ang kamasala pure pigaw sampaja sunna toba ya sana ang kamano tapi mega tau de na pakai ya iya mi mega din ipake we meki pamilihan isapay ke ganggota dena ni pake ye jadi lepat ni oko ni masalah ya naru nak makadaka na hakika to tapi tanya apa sitongan na iya ko hakikina sampajangi katelu nomor si dibaca berarti korangnya nomor 2 paringera berarti pong Allah Ta'ala nomor apa ke do garaka dega garaka dena tasab Allah Ta'ala de mulai pak memitai maka dawat di gawita ki pong maka dia disuruh ke Bukit Tursina nama batu bulu dia panitai wujud na pong Allah Ta'ala dapat dia kan orang okolino wat di nonru nampakkan wujud asli na pong Allah Ta'ala tapi ya kok kui sidratil muntaha nauleh iya naro onro ngampai okuri bawa nabita makanya malaikat Jibril dia nule menre ekor maka dabami waktu nadapi langi katuju ya taruno Muhammad apa hancuru nak ko ya menre ekor tu ya dia nule menre berarti nabita mi nanya naro tapi dia ukaji tasawuf na palingi ko tasawuf na yaro maka da nuru Muhammad rahasia nyawa batingi si bawa takalebe apa iya naro masampajang dia bahas yaro mapat diuluki matu yang jelasna
Iro nabitta menre layase tarima sampajange okuiro monro sipak bicara langsung si Bapuang Allah Ta'ala, dan itulah yang diabadikan di dalam tahiyat. At-tahayyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Bersalan na nabi talaku Puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala na balibi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Papibalina na Puang Allah Ta'ala itu. Napa makada nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yan na tu dialog. Yan na tu ampay makada tau pandrite aja pasti sambungi kong baca. Apa sakta yolo na sahada itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu taibatu lillah. Siddi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dua, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Telu, kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Sakta nanya tu aja pasti sumpungi itu. Tapi angkap pasti sumpungi okko lapalanna, tapi napalay sangiri lalap peringaran. Dua rupa ko tu, tapi aku ya ini manibawa kikimeta pakai. Kemudian sahada salawa napa si tonrayer, makanya kui baca yaitu na deto ni pasi sumpu maka deto pandita lepak ko nadapi yero saktan sabadan na Puang Allah Ta'ala si badan na nabita. Kui baca yero mesti dipahami na sabab makije ang kaje masalah mematopa oko saltai di oko Indonesia. Sabab yero basara tanya bahasa ta. Sehingga ia ronana emak guru sempajak kebanyakan yang penting napalai lapalan nah. Tapi dini sangi betungan nah. Sehingga arwa si ratu tau mas sempajang palimatandre arwa 20% tau mapalai misangi betungan na sempajang. Iya mana na tau mas sempajang Pak. Kung ka tau mas sempajang si ratu o kutu to makada si 10 na si 10% napala bacaan na sempajang. Tapi iro tay si ratu nulle 20 mitaw misangi betungan na kana baca. Apa iya na itanay makada mo pala Allahu akbar kabira kada wapla kada misaga betungan na makada de. Nah ini. Nah salah satu cara dewa kada salah satu-satunya. Salah satu cara untuk supaya weddingi khusyuk. Salah satu ya khusyuk isa betungan na aga ibaca. Itu salah satu. Tapi ia kotoma bicara secara fikih, ia sange khusyuk dua mi, al khudu dengan bitawadu, dua mi. Ia sange khudu merasa disaksikan oleh Allah, ia sange tawadu merendahkan diri di hadapan Allah. Jajianang katau mas sempajang, yakin ni makadanaita ka Puang Allah Ta'ala, napa mapakarya wa ale khusyuk ni itu. Tahu lega pasiangkang ya dua. Ia kutulai berarti khusyuk dalam fikih. Kutulai ni. Yakin maka naita ka Puang Allah Ta'ala. Naita ka rokok, naita ka suju, na perhatikan ngak tetong, na perhatikan ngak mak baca. Pada kong kagurut tetudan na suri baca. Pada ko to mangaji nang kata kuyolo tak jagai maka de pakanjaki. Nasabak makade na bitaya nang katau mas sampaja mak baca na dega gatumak nina na mapasi tarrumi ya tumatu apalan na sampajan na kusurumunri na lulungi malaika napalay rimpa karupan na di na tarima Puang Allah Ta'ala. Yaro malasiro kegaya sa malasi talun rupa angka makadesang malasi dega tumak nina na dega palawangan na angkato makadesang malasi de na manas salah palang yon rolasin na kaya ka natapake di malasi kaya angkato tau malasi de meto jega betungan na malasi memeto me masih japura betungan na nasapay kaya kami na mapunco makanya tapi nasapay kaya supaya pikucara na masih japura makanya berbeda-beda tapi iya ko iya Pak Bu sadarhana na makada iya nang katau mas sampaja marasa ni makadanay ka Puang Allah Ta'ala kaki kana dasar na pake anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Na yakun itu nama dari mega pakutana mo ba makada. Peko je cara na lay ngarap Puang Allah Ta'ala lay nang kanirita. Mandari kamu ba kor. Pakutana iya pakutana Pak pakutana kelas 2. Tapi napai kelas di tahun na makutana. Jadi nanti ampai tau pandrite kong katau makutana makada peko carana ingarap Puang Allah Ta'ala dengan kanirita madari mamakko mi na bali apa nessa makado napa ko kalasi di mu aku tanangi pakutana kelas 2
Pekuyasang makadai hadesa anta abudallah sompai puamu kasiwengi wipuamu fail anta bulal kana katarahu pada komunitai yana ripake rupa mulang kelas 2 ni tayaro sompai puamu pada komunitai langsung kelas 2 nala fa illam takun tarahu ya kodemu lepake ya rumah kademu lemitai fa innahu yaraka ya kibano makadana itaka yana ro kelas sidi. Kita paham ya jadi noki layawa aja tamela rimendre kode patule dapiero yawa ki jolo. Tapi kami nama tandre sompai puamu pada komunita ya kodemu lepake ro la rinoko aga yero yawe ya kibano makadana itaka na itaka solli na itaka roko na itaka mabaca pate idi bana yaki makadana itaka pada kongka pada ya CCTV ta makada pada ko makadana itaka ro ya kubani ro jadi merasa na saksi ka Allah taala napa melemahkan diri betongan dia na makadoma na ngalele ya tu ampai makadurti nang katau mas sampaja mapat di mana ngalele na lapalapoy na dia na sampajang ya tu. Allahu Akbar. Deh, betongan na tawadu, merendahkan diri, malam mana buku-buku na sabak mage, okuyolo na lagi Pak Bupati ko to lalo to roko na pong Allah Taala. Makiro, betongan na yero nala kaida ji. Yan ang kataw masampaja na malam-malam mamolele na betongan na nalamaka ngalele na saba ame taura maraja lori pong Allah Taala na mengharap pamase na payaki makadanaita ka husu niya to. Khusyuk aganna, khusyuk peringaranna. Tapi belum tentu khusyuk buku baca. Itu belum tentu. Nah sabaya sampajangi je telu baca peringerak kedo. Nah dia nule makanjak manange. Angka tahu jago mak baca maka kanjak lagona. Tapi menjadi peringeran. Betungan nakale selese. Apa nape ki karo sambungan nama tu ki kasiwala itu kan salah mai ka makoro tapi angka tahu makanja bacaan makanja lapalan tapi masalah kedona mas sampaja ide na suku garakange jadi itu nang kana tahu mas sampaja pak telu ya suku makanja na yana ruyase rote mata makada hakikat salat iya ko hakikat na sampajange rewan ala koro iya ko hakikat na sampajange nomor sidi baca to baca iya ro bacaan sampajange ipaki saliwas sampajang masuna agay baca ko sampajange si kiri si bawah baca korang dia iya ro korangnya yalay petunjuk kehidupan dalam kehidupan nyata makitu situngan na yang kedua peringerang iya ro peringerang aja musila pesak peringerang lori pong Allah Taala kong kamu jamah yaitu isa na sampajange. Kemudian yang ketiga gerakan sinin na gerakan na sampajange matungka kedo tu matungka tasabbe betungan na sinin na anu mujamay alay tasabbe lori pong Allah Taala. Ya ro hakikat na ro. Jadi aja na to masampajang imba na to mangaji mestin na saliwan na sampajange aja musila pasabaci korange. Apa ko masampajang terforma isaliwan na sampajang ito li ala ni sikir yero to li alla pala ko yero timu mu aja meto je na bicara kami to tau pandrita itanay kada kay ko melo kayo pole makadai pulo ko po Allah Taala kay ko melo makada me kala ko po Allah Taala iyo po ka pa ko di tane kay melo kay pole apa sae kay melo kala boleh iyo pirita nay ulama subi kada kay pole nasa pole ako po Allah Taala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau pole na sa pula ko pong Allah Taala kay melo na sa mekala ko pong Allah Taala di na naman tito makutan na apa ci ko migala de bicaran na apa iya tu bicara pertanggungjawabkan na iya to na makawatang ijaga ibi ya timu be aja na mega na saba pede mega na pauye pede mega pertanggungjawabkan na iya to na makarajing Pak Mandari deni sadingang iya na tu ampai sinin na nabi saya jenne ya mana mitu nola dosa 5 na iya 5 makai kadosa na ya to magalecce to makapilu ya to maputa ya to maga ya mana ya to matanda tangan de kecil kadosa niya pa ya ku ita ba mi makwa jolo da de pa na iya makai ka pa ya to magalecce na siaga ni na tau na puta do cili na iya na iya mana ni le pertanggung ya to ampai tau pandrita na pak guru maka da ya ko to majenne iku bisa ya to ilau don na supaya mapaccingi pole dosa tapi de gagah desa na ang katu baca itu puta pacinga nga 50 kursi na dosa pura na jama ko makalimo mo puta pacinga sinin dosa pula kutimuku ya ko 5 na pancaji 5 atau kuya 5 kita tarima kita catatan amalku surumonri perkataan ulama mi itu dega hadesana
Ya kong katau maka da dega hak desa na cocok tu. Tapi maka da ya upake makanya ko ta pake magay. Iya suruh tau pake ya ro tau de na makanya peringaran na ko makjen ni. Si bawa tau manana ko makjen ni suruh pake tu. Atau apa angka tau makjen ni makanan na. Napa ni bisa di mana saya angkat na saya ngoringe de patenana patopoya. Angkat tu kompor de pada mate sesaku bosikai marica itu lepi anu ya. Me kalau masih ke nan paga. Nama jenne. Nei jenne ibadah nengkong ka ibadah dega peringaran nama kapai. Ayeuna tu ampai maka dapat amai peringaran dengan doa. Ayeuna tu ampai na Pak Guru. Ke katai Pak Guru tau mana nae si batau patak kalupange. Tapi ya kode na manana makanya mau peringaran na mo di tabacay. Kama komiro, iya mina salah ko makadaki ada de na baca iya tu de na saja ne na wasalan itu. Ita pakai apa mega tu pasal itu maka ya ka. Nah semaje nang kay rona de nang kana Pak Guru na bita de meto ya nang kana kada na bita baca iya tu makada na bita ringerako. Napi ko care maringerang. Pak dong. Pak ya milau dona de mo pamaringerang makun rutongan ni. Jadi na tu ampai Pak Guru kada bacai ko bisa ya supaya lolo paringarang. Jadi mak napa mak guru pada ko manamui mak ko manami jeti manta sapi nah kada ya ko mania ko palapalang supaya yaki ko yo poko yaki no ko demo palapalang namo demo palapalang. Mak ko ami tu i waji nia tapi sunna malapalan na reko tau de na maka buju atina tapi ko to makanja nanti na mak buju aja no palapalang. Apa melo mi yami ko was-was ko betongan na desa dimulai 47 sisang palapalang tapi aja mula dai. Betongan na ko namang kaling usolli pala sa. Okay ro apa ya ko lalangati mun tulisi galagala de misang isa ding palapalang ni cede tapi aja pasaw la de. Aja betongan na aja naganggu itaw makiro imanta sapi yami tunal yo po ko Imam Mali nasa maripa je ko memang ibola mo mania ko. De na mo ganggu itaw Tapi marat jingi pakai ini apa iya ko tolong masih ke jili-jili mo pamata pak nang kana dar lalu masulara ponco tu na pacuri mo papakita makol lala matan iya mo paromega napa ni madari tat capu tasibatan napa tama masih ke dia na cocok napa me pakai niat na Imam Malik. Iya Imam Malik ko pure masam paja sunna ko bolana dina napat tu masih kiri tu cukup manibawa mita ya romelo non rita pajena supaya de toga ka bere-bere puja ya maniro na itaro tu cukup mani de metona na memang lapuangi pakitano kono makaleleang lansu tama Allahu ak na makanja memang yo puiri ka jili-jili toni oh dega tapi ko carana na pala subhan ya Allahu akbar pajai mesti na ni isa jo kaidana napa dia curi. Ya pokok manta sapi ka yan tu ampe makatopan rita di aman ku manta sapi mo pake pa ako po masigi makanya pitat to mo melo masampajang mo panguloy atimu napa mo mania ko de nagaganggu ko pa makalelaman itu kong kami mita mo pakoro. Makito jadi itu lemi ka hati-hatian tapi ako katau de na yero na pake dana mereka ya lalo Abu Hanifah ya ko majin nanya. Yang kami masalah na de nawat dipaki jenne masampajang kedua. Ya mupur masam pajang mengeri bila ko majin pe manapa masam pajang isa pak me ko masih mania pe ma iya ro Abu Hanifah de na salah pak ko mira mon ro de pagaga had desa sipulu na runtu de na runtu had desa na nabitta makre Aisyah ya nabitta madarri jenne na sampajang mengeri bina na paki masam pajang subuh ya na ro de na runtu sehingga de na sangero makada de na salah Abu Hanifah de miga had desa panaruntu na sabai pembukuan hadis Imam Malik mana buku kang had desa ya na tulang ka kita yasang al muwatta Malik kitab pertama itu hadis imun rina ya ro napa mu ba mana bahasa ne Bukhari Muslim sunang Abu Daud imun rimana man ya tu mu ba pamula memati tu al muwatta Malik makiro jadi mesti tapahang ya ro de na salah tau pandrita na sabab makko mimatomi ro idi mi ro tau mak baca perlu misangi makado makui he itu jadi perlu tisang itu pendapat sitongan na de nanci masalah kuiris samui kaidana ya mi ko deni risai madari ki mapangewang apalagi ko pendapat tau pandrita na yasan ni pada hak desa murni wah dia na cocok kaya tu pendapat tau pandrita kada nonroi agasane na tamai akalang to angkan apa tamai akal tu alena mani jelaskan kado makui makatan hak desa mandari ni si salah pada ni ruasangnya maka dia ko tau malolo karawe kamaluan na batal ijene na pangka na pasunna ya ko tau matode na marigaga apa buat dijaji mata mina kakang
Ngito apa angka tau mato makutana maka dia ku pura majene ukara kamalua ku melo masampaja majene gape maka nabi taja na senang katau malolo talu makutana maka nabi ta iya ku pure mukara wajene mana ko ape mana pa masampajang iya narong ka maka dade iya roha desa yolo susi meni mondri balaku ya pak yolo itu mato makutane mondri kalolo ini ya selenge berkembang iya numpaki mondri maka de mamali na paugi nabi ta maka dade na nalaku yolo maka dade na patakalupan nabi ta berlaku mato ya tu ita ini kata makutana kada to mato ni ko to mato di namarigaga ya ko to malolo masalah tu ji ko to malolo ko mukarawe la umwa jene ko to mato ada namarigaga apa wadi jaji mata mitu muka kagi tapi engka to maka dah ide na mato mato engka to sahwat na di mata jap matika metu na pake manta sapi di makanya beda de aja tak kada magir na si salah na pada mo hadis coco ni na saba pada lengi batena tau pandrite malah kesimpulan hukum makiro mesti tapahang pada itu sampai jangan makai ga na yato na masalah sere na sopa laitanay ka makada pa ustas iyaro ko to mas sampajang ang kaya pacara mapawi makada igare makunray di na dipita uluan na makada ka iya tu makunray ko majenne di na mariga pita manang uluan na tapi ako mas sampajang inamosi polo uluan na pita batal to sampajan na apa okui jenne na permasalah kak jolo maka daka iya ko jenne na mo pita manang ulo na makunre ko mak jenne de na marigaga na sabatannya sara na manutup aurat ko jenne tapi iya ko sampajang ang kasarana iya panawat dingas sa sampajang ko itatuti aurat kapa mo ba ulo ta si polo aja na silampa si polo bawang pita ko to mas sampajang mutlak batal salat na saba iya aurat na makunre termasuk ulu na gemak na makunre aurat jadi kapak kelihatan pitai aurat na jadi batal sampajan na yu porone na mo pita manang dan na marigaga na mo talaga songko tamako ta sampaja dan na marigaga iya mi ko makadaki meka masongko supaya utahang ero lu kudena larino berarti songko pada waktu itu hukumnya sunnah karena pungsinna tapi ya kota pakai bawa mi makada meka masongko me bama pakai songko ku patutu ulu bukan sunnah menurut penjelasan ulama hadis jadi ya mina sunnah tu nareko ipungsikan nih jadi karena tu tau makada nigi kita udah nasongko masampaja maka roi sampajana hadis na empat beluk songko ya tu tanya hadis na nabitah melo mi kota ralai songko nah perlu kita pahang cuma menutup kepala makanya ia itu ko makadameka macuri nabi itu mata lulu agak komai sunnah manang itu karena niatnya mengikuti nabi tiba ala rasul itu tapi ya kui pakai bawa mi de Nina tu nak kena kada de nawat dipita iya ko makun raya memang makanya namo silampa mi pita yolo tatai batal panti katagesa namo ya mi bandre na tagesa si bainga mo asani makiro ji betongan na tapi de gacau nyamin ko tau botak de nagalaway ito jadi yo poko yan na to ampay may kataw na pupuncho kasi sa ngulo na nasa labi amangi manyamatui pacingi tapi aja to si takada gondolo manang ngulo de padalyang makiro jadi mesti tapahangi kaidana kemudian iya ro sitongan na pa bu tama ni di jolo-jolo napay si diubahas iya ro sitongan na sampajange takali wingara pelece debu salisapa tata jagai takali wingarang aja lalo ta sujuki aja lalo maiga makunre na sorong ila yolo salisapa na napa na sujuki mutlak batal salatnya na sabang kasara na yasang suju tanaya ruya se etadange kulue iya ruya wa iya rolena ko sujadange pak makamun rilalang iliman na madari na soro la yolo liman na na pasuju ta soro salisapa no kunya se na salisapa na suju na sara na suju de na wad dito suju okko banda madake okko watakalewe na iya salisapa madake okko watakale ta berarti de na sah sara na yero pada media ronewe ko to masaruba mako na palay soro saruba ngena pay sujuki batal itu di salisapa tabu aja ta sujuki yolo na salisapa ta tondo suju yaitu ampai lima na makunray isuro patame sikuna ma palolalangi denasu ayo pomia romasu roane mitu kamakiro kasi salametoje
soli na makunre ye de to na wadi nakala da menre makoe wadi samali bango kumigangkai de na wadi tatong ka menre makada taraka sikuna ina toli rapa ya siku makoe na soli ya roanewe ang kawita pake ye ang kato tatengkang ye idi mani bawang tapi ya ko hadesa makunrai makuye jadi makade urta kali sidenre poi makade nang karoane soli na parapa siku na panak kalima na kada Allah na roane sampai jam makunre itu na jama roane to mi ha itu tapi aku ya dia permasalahkan ina sa bangka pake ya roh tapi makade ya ko asbabul urujnya roh hadesa makunrai mi makutana na kana bita parapa isikumu pasi lempu selengkamu layolo makunrai makutana jadi podam makunrai ya ko nabita kang roane ita ni makada maga perkataan na sahabat mite nabita masampaja na makade sahabat ya ko nabita masampaja taraka kalepana ya ko soli si baroko suju wadi nola bembe palawangan na kalepana mari tatong kato ya na ria curi dia pak nabita ya curi yo po makunrai nabita matona curi tapi kan napawi nabita makada parapai apa roani minabita jide na paratekang sampajan na makunray makiro jadi angka na tu tau pake ya tu nasa ide ina angka hade sa matara mako tapi deni tes babulurus na makiro jadi aku ya pa de na salah cuma mako miro sampajan makunray makade guru ta magaje ko roani marro mako itu idi maniba gangkai maga Ito, tapi yan natatengka-tengka mo che de chocho ni okotogi ya natatengka mo mako ajam pati de nakoy. Ya mi ko makuyi na makunray si sangi ha. Ito, iyo po ko tatengka-tengka mo che de ya togi menre okko ya togi mo ribar-ribar ya togi mariolo ang katawi tanala man ni ripa na namkata to Allah. Ang katonala ni ripa na de na mo menre na yasya na sayang pati kedo Allah. Akbar ay. Mamanari ang tapi ya ko ya idi mani betul ngan angka toje pa angka toje tau pandrita na pau memato maka da ye rona bitta mai galak da metorupan na batena masampajang jadi iya tu ina madari matandre iya tu ina madari bari bandre ina mai kai harupan nah nak kadalalo guru tatu kali sidendre purena nakaji kita kedua kita meto na baca tu yang pertama al-muqdim al-qudama kemudian yang kedua fikul Islam wa adillatu karangan Bapak Profesor Dr. Wabas Suhail itu kita sudah diterjemahkan. Nah, Imam Qudama itu kita logika sebenarnya artinya lebih banyak bersentuhan akal. Ia miko fikul Islam wa adillatuhu itu lebih banyak perbandingan. Nah, sebab memang perbandingan mazhab. Ia narona baca napa paresa kadai guru tak 12 memato tau napa guru arwa tau napa guru nabi ta masampajang. Denang kenapa ada? Ina si salami mati abate napa guru. Tapi ia ko tomakada sampajang inti na to tomakada sampajang ke gaji ya sa sampajang bacana gaji na ya sa sampajang atau peringaran na akimis sholata li zikri atau kedona apa yan ang kataw roko mi bawa suju na dega na baca na depa niya sa masampajang atau ang kataw baca mi bawa de na suju de na roko depa niya sa masampajang atau meringar mi balo ripong Allah Ta'ala tanya sempajang sana angkalalo sahabat mas sempajan ini poda maka de pa mo sempajang apa pura ni najama don rakana beresala nakana bitaw lagi wi de pa mo sempajang ke gaji peliasa sempajang na pura na rumah beresala nge hisan na maka de si jame don raka pura si ma beresala maka na bitaw ulangi de pa mo sempajang na patan rakana ro najama maka de si pe maganda yan naraka maka na bitaw ulangi wi de pa mo sempajang chaw na paun ni nasa makkumiro bisang Pak Guru na narini poda kada patenangi na tu ampe ko to memas sampajang maka manta sapi tenako pada kami ya sahabat apa de pa makan ya Allah pangka mako jadi pakanjaki na yeri pakanjaki mapamulai kedona apa iya kedoe tau korupsi to apa angka tu pas sampaja panga angka tananya minau saliwang ina oke sampaja na minau pa ingka tu pas sampaja korupsi nabita makada panga kami na makalasi atau minau adalah sampaja maka dia sabay kagapit atau minau ko sampaja maka nabitang ka yan ang kataw roko suju din alam pulaka nan tu panga kami na makalasi berarti ka pa sampaja korupsi jadi pakanjaki ya ro yan natumpay maka na makanja roko na iya ko roko wita penjelasan na hadis saya manasah maka dia ko roko inabita na ipatadangi ka yase na lakat na makwa panoway din na tak bolo ko tadangi ko lakat na nang kawita taw roko din na roko makalichuay Pak Maria wuluna no tuna na panapaliwang iliman na lo makatani kacina na yaki palen na iway ko tau makoro pa din na lena mataru tabo lolo ko cakona at ini negare pahangi gare hadesa tapatamay gare akalang maka daya ko roko inabita ka hadesa yero hadesa asa
ia ko rokok inabita na ipatada ka che panowe ke se na lakka na nabita dia na tak bollo ia na rokok si tongan na nabita magaidi ia ko no ulut talayaw mariaw na ulutan apa kacita-cita ta katani na ipatada ka che pariko den tak bollo ta coba moi na bollo mana cak kota jadi salah ya ro ko manuru penjelasan hadis maka magri sa pajan atau makero kan atau pandita maka da asamo de mina suku jadi tajama ni ko de kucaki suku mataru tole kalicua ni apa ia na mariawa ulue na utue tatai makalicua sana apa ia mina rokok tu ko silampui ian na mo makun raye isuro metui mariawa ce de uluna si salametui ha ina isuro mariawa uluna makun re ko rokok ce de na utuna makun raye mi makwatu tapi limanna na tatai to luba tuna na palenna tapi na lapilo lala sikuna de na lo saliwang iyo porone lo saliwang icede suju erone makoto lo saliwang tapi ya ko macipi onrong aja na takoy yang penting tarakai cede yang penting dia itu suju asu batungan nama pamulai pala 500 sikui sidak ke lantai ya ko taraka mu cocok ni makiro ya ro ajewe kato maka da si jaka palawangan nang kato maka da si Pak Jaguru si Pak Basora batungan na pala si jaka pala kato maka da murabbi sulapa apa yolo si jaka palawangan na lilewali nonrui ulu si jaka palawangan na jewe angkato de metona na pakir yang penting rapa de na paki ukuran nero pa angkato maraja panah to malupo-lupo ko macipung je na si kapija imesa ibolenga ko makadai je na sapar ngi model namanya menyamat tatona angkato tau macipu-cipu peje na namanya tapi natengi na bitai di arone we rapa jewe ko to suju natengi pasirapa kang sunnah hukumna na reko tak buka icet de ronewe aja na rapa iya makun reye sunnah iku parapa iya ko penrapa iya rapa tongang aja pada aja melo perpa aja yo poko de ta perpa aja pak magampa aja tu makanya mako to masampaja ko to cia ganggu itu we ye nei sorong aja we na dapi kecil-kecil na nagetang imade aja na ta sapai ko purai pak angkato tu to masampaja tuli aja mina urusu pura ni suju kasih lolo ta cek de oe na de mule husu ko to li lolo aja makda na dapi di garo de mule husu pajai gitu jadi aku ya apa ya napura na ta sorong aja ta nagatang ite na cecai itu kana magele aja na mo sorong pali-pali mo na parapa na saba ang kamo palaba makiro aja na ta permasalah kangero ya ko de tu lady magele aja ta birisi sangije tapi si salame meto tu ka husuange ko rapa ki sirapa kang si salah ta coba-coba migar kemudian usingka-singka menipa iya ro sampajang aja lalo na de tajamai mo magarepai tajamalaloy pak bu maka da yang ka Imam Asy-Syaitibi maka da tu sampajangin no siddi sininne timonri na sampajangin nolok mana mi puasa nolok saka nolok haji nolok sikiri nolok baca Quran nolok ye ko mapuasa ko mapasu saka je nolok tambah nolok nolok ya mau ngaji tambah nolok sih deje kang kana masih kiri konolo ma baca korak konolo masih dak konolo tapi mau sampajang yang kana tuh ci ditambah nolo 10 nih makiro yang kana penjelasan atau pandita motivasi maka dia ko mapuasa mo bawa mapasusak ka mumendre maka dia mau sampajang nolo mi tambah nolo na mo sisa buko nolo ipasi tambah ina tatai nolo ya mi ko masampaja no berarti masampaja ko napa mapuas berarti si ditambah nolo 10 ya ko menre no maka tambah nolo isi ratu ni ya ko mangaji ko tambah si nolo si 10 ni yang kanang-kana tapi ya ko de mo sampaja ina nolo mataru ya dagang kana ya matutunala dasar maka sampajange pamulangi paresa ya na makanja mana lo monri na saba ya minang kangka na nolo kong keci dewe makiro jadi maka sampaja ko tapi ya ko ibuka kita secara umum de ya usapaka na sabang kahadesa na nabita makadadega pala sampanya na lolonga tau de napasusak ka maga gitu na mo masampaja ko maga ko di mo pasusak ka dega pala na mulolongang iki ka na cocok iya ko iya padai dui iya ko siwali men kagambara na dega siwali de na laku ito iya pala kule ko meko jama duai to iya na sakka paralu palagi ko mapapura ni mapasangki ngapa ai marajito je itu Pak iya itu setangi dia namanya Pak aja Pak dia itu namanya ganda apa iya mah nih Pak galungnya ko iya ko 5 karun na dupa mak dareke 10 karun na dupa mak dareke itu nasa dena siaga dupa siaga memang je mumpano anjing maka dareke na talupante me tu mumpano na 10 karun mundupa apa ko maka cede mana ka je cede na talukar talupante mi tumpano
Iya kene talukaru mo panon apa si pante mo dupa na po di madareke. Si pante minabaryan apa dupa 10 5 karu na pamakadareke ditaw dito kan jina sukuro. Ye, mandarika ti apa makadawi na makatwi kamu dupa. Iya dewa dareke ya apa ya na kumendre si karu na si pante mi upano de pawado makar mana ce depo makar maya ganiaro. Iya makanya mo itu ampai iya ko konsep na guru tay pake senur manya malada. Pura wilau pak dongan na balawi desisa na may malenga. Maka de guru tay aja nana. Ya banar mo pakai aja mo racung balawo ya konanre ya semo kadabano pasidakah. Ya naro makanya dewa da coba lao. Napa makada guru tanya konanre balawo lo podangi makada aja mo capuri de itu kasakan aku mo capuri. Taruangang mi pasurat te mega to memandre aja ne ko mana malay. Pa aja tu nandre. Ya naro makada ka ako nandre mo pinasa dale na mi tu dakwa ako nandre mana nasa dale na manang. Makanya madaga susah. Ya ku ya rota pakai pak dega masalah. Tapi ule pitang napa makada gurutan nadega ini itu dale na puranato ro pongalatala dalam hadis qudsi makada meto pongalatala kekuasaanku tidak pernah runtuh rezekiku gudangnya tidak akan pernah habis dale mu pura mematono bagiangan iya ko pura ko bagiangan namo pe ko batemu makare so makotomon itu ilaw dono bawang kato tau nasa de ilaw do ko natatamba angka to makada deje itu natatamba napaturungan mo masija itu ampai wali pak de nanu tu de na urusui dale na ko makada aga siwanre ko baje de mento na urusui apa ada pak pungalatala makoto de na to na urusu na sure kada sampajaloro ko baje de na dapi piloro na paki masampajang aja ta sampaja ko de na dapi ini to mi itu waji sisa ngehe iya misai waji matu ya ko pura ni sade na waji subuh pasi ya ko tadapi subuh sampaja siki ya ko de tadapi loro aja mo ta sampaja de na waji tu iya mina waji ko tadapi jiji pakotiro dale iya pata pikiri ki ko tadapi dapi den rulle patuliang kero aga yandre iyo pu imam Sayyidina Ali na pau nasa ina mo ano mate dale ko dale kuna luato ko ya punna da na masilang apa makete mamon ro ko tong tema bagi dale nas pasamu ina bagi nang kamau tu tawa aku to nga kuyule tangi ropa maka aja na murusi pong alatala pamurusuka ko makanya mo ya tu na pake wali jadi na masusah tu milodo nasanang kana tarong nga pada ko tong mabalu ya lapangan lini 500 juta lala na sulang liwan ni Rio na tapi umuro na tu kurang kaya katalabirang 10 juta talapangan di siulang tapi 10 tahun tambah na umuro ta atau tala ni si di miliar talunga so minta mate kaya talabirang labirang nasa tari ni cede kamalampi mo umuro mapi mo adareke maka je watang pada mi tu pak madui de metoje kan onron na setang tu dui na iya mi je namai ga ko mi sumbangan ya na lo pasai na tuli cede ha ya nang kadita 50 sabu tati lo pasai na cede tapi ya na meta ma celengang ya apa ya tu maka ya na yele di 50 sabu melo pasai na salah cede lada tapi ya na me patami celengang 50 sabu na sampai galada macam itu pun Allah Ta'ala itu nanti apa pak mandari upau makada mandari upau makada ka iya ko dalle pak dongang itu na pak dongang supaya lo moyang dalle na te loko tawe na lo moyang toki pun Allah Ta'ala dalle makom itu pak dongat toko pak dongat dalle tapau bamui maka da tapasilele dalle na te puang mak betok puran kada sempu yang imana ngi dalle na te pun na silele nang katau lolonga makan jala da pak donganya tu yo pui di maka da pasogi ka po patarale nuku aja na laku na bali boleh to beli kun rupa gadawanmu ilo dongang ite pasempu yang mana ngi dalle na pak balu puang ko pasapang ka jenne na silele dui nang kau lolonga maka kanjak ko maki itu ilo dongang mana tawe pe ko dega dalle tai di engkan apa pak dongang ilolonga maka kanjak itu pak dongang malaikat mako itu inaruta pake yo pui di patarale nuku ka panilaw makiro namo cek de mi mudah kangi kemudian ia tu dale pada metu ya maka de ipanci meto panapole pak ya se mi to tangki to tangki 50 sak liter bensin alura na capur bensin lepa mali sa ko Pertamina na 50 je itu sak liter bensin mulura maka lupo tangki mo mana kacapu isa na apa de gaga no la bensin lo kuryawa dega nola si tembus tangki loko tangki no to jadi itu dale na kongka kolohun mahpus ya de taki buar ngilalan no de itu na no
pada ya rona auto tangkir iya ko sumbani 5,000 yang kena tu salah bicu tapi ai mati ya opo ko sirato sabu pipa na tu ya mausu ni maki itu jadi ko to masumba polo-polo na mausu-usu to pak maya gaji tu natarongi po ngalata le demi ganolan no kodong iro ya sidak kaki ya ko lalu celengan ngelisari aja mo tano aja mo ta mangingina deje nanda kada po ngalata le de ka tau kasiasi nareko masidak ka ya ba mo to ta pake maka je nyamo pada rae pa tapan aku tiba mi aji kanton anak diri wah makanya maka lo mo yupi di napai paresa di siaga rumah sumeliang nganu ai gaparekin ya kay makiro kemudian penutup upasangi salah satu hikmah sebenarnya untuk menjadi insan kamil iya naru jelaskan yun na ya sang insan kamil betungan na aga mak bose wala ri pong Allah taala de meto nagaga urusan na pong Allah taala lena pamurusukan nga yana tu manakadawa mayat takila hayajallahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya tu tapake yana tia sepak dongan tawakal ya ala ipahang maka da pong Allah taala murusukan nga urusaku ya pamu maka da pong Allah taala iku murus urusak betungan urusi agamaku patujumi sampajangi yana tu pak engkau tahu serena supodangan nasa pak ustaz ipacak kak kasih ko jamaku kadai baine ku nasa kurang itu dalek dak dena kurang ya ku ipacak ko dena kurang dalek mu tu dena kurang tanne itu berarti itu jama-jamange tambah gajimu de iya tu jama-jamange daku pura sekom itu dalek mu ya ku ipacak ko sekom itu dena kurang tu pak pongala taala mu kuri dalek cuma kami jama-jama nolan no aja mu pikiri ke tu angka situ liangnya makanya pak ya ku ya tipake palai ko mega anak makanya taci di misurong kay suro lokore ya ko tak dua mi gagah makunruh pegai aja ya itu tuliwa peringarang pak pegai anak mo kumelemui jaji aja lalo na tak dua taci maka kunruh napa hato je nalato tu akalan itu doktor napa kada dua anak lebih baik aga dua na labi aku cidi kiru cidi gimpe betongan na oto si kohe manu moto makanja no imaso 15 na jaji cica menre maso mana mo na pamangaribi na makarya-karya mi pamagi makanja si kiri na yedi ta tepi tu bito makarya dan me jaji ente makai jaji pa aja jangan sampai jago manu lai na idi pala biolo moto na idi usahakan aja nek dai manu moto itu ya moro ya oto ki masampajari di waktu itu bagus sekali untuk beribadah. Saya kira ya naru pangolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi na Pak Barakah pong Allah taala telu kesimpulan talai korangi sebagai kehidupan ya sengiala kehidupan aja je tajuk ka kode ta baca ayat cedek sementara joka kita masih kiri apa angkat tu tahu isuruh pi masih kiri napa masih kiri maka dapi pu ima subhanallah nasa subhanallah ya alhamdulillah ya Allah akbar paja imangi paja toy de nasi kiri lawa pasi masam paja tahu kunrula ada ya tu isuruh pi napa na jam ye patung ka ir makanya namo to minu pak ko nabita to minu bismillahirrahmanirrahim napa ninu cica na pertama napa katalu na tago napatung ka si kiri itu ya kupuran niro maka dasi alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa nino katalu sinatago napa si maka alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa sinaino yo pi di cica me yamba wah daga lai cica ngi me lai tongkai ya moto pa bulan betul capak nah itu si salame matoi jadi tuli matung ka si kiri makanya na moto joka maga yero ta coba-coba pakai ro itu betungan mudah-mudahan diala gurung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin ya kana amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian ia kode gaga tule mala cara maku mapamula-pamula na latu capana boleh kak sirun untuk guruta Dr. Ke Haji Halik Hasan boleh ku kandari baru-baru di Jombang angka amalan na lenga na seba gurunya itu dipindahkan dari makamnya 30 ni arwa atau matena dia na macare pakai kafan
kain kafan tidak rusak dan jasadnya masih utuh. Itu sudah 38 tahun dimakamkan. Aga amalanna beliau saya minta amalannya maka daga amalanna gorutta na de nama sola kain kafan na makor. Na podanga maka da letu pimantu boleh na upodako. Sampai di rumahnya mangolo kak ko gorutta napa na podanga maka da iya nak kucia ko buruk kain kafanmu de nama sola watak kalemu na sabak de gaga alati melo solangi watak kalemu de nama care pakai kafane kudu Allahu mau baca tanai maka da kaki gawatu nasa baca sisap buku soi sisap buku wani itu akan membuat utuh. Jadi ya rotala kita coba-coba malai sikir apalagi di tahu macoy-coy persiapan diri untuk kedepannya Pak Bu. Jadi upasangi ya rota baca tali wirid ya ro kasisap buku Allahu kosoy kasisap buku wani dena masola kain kafan itu. Nah usapa ko sajareng kami matau tatanazzalul malaika itu ayat itu. No malaika epitu pulo sabu masam pajangan ni tak bacengin kulallahu. Jadi dan itu jasadnya utuh. Jadi ya memang tuh mudah-mudahan wat ding taala ya ro. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد